abantu bitwa ngo barakorera Imana, watu wanakuwa wanatumikia Mungu, ariko bakavuga ngo bararusha, lakini wanakuambia wanachoka. Kandi Yesu yavuze ngo ingata yanje iragize iki? Na Yesu amesema ya kwamba yege yangu ni nyepesi na mzigo wangu. Bantu b'Imana, ivyo bintu wikoreye bikuruhisha si ivy'Imana. Hivyo vitu ambao unabeba vinakuchosha sio vya Mungu. Ni ibikorwa vyawe, ni kazi zako, ni ministere yawe, ni kazi yako binafsi. Ivy'Imana, mambo ya Mungu, ingata yiwe ntigiriki, ihanda yake haichoshi. Iyo umuntu avuze ngo ararushe haba habaye iki? Mtu akiwa anachoka ni kipi ambacho kinakuwa kimefanyika? Haba habaye iki? Iyo umuntu avuze ngo ararushe, mtu akikwambia anachoka, umuntu aruha kubera ko aba yakoze. Mtu anachoka kwa sababu ametumika. Isezerano rishasha abantu b'Imana, agano la kale, si twebwe dukora, sio sisi tunatumika. Ni Mpemu w'Imana akora igikorwa c'Imana mu buzima bwacu. Ni Roho wa Mungu anatumika kazi yake katika Imana yabwiye Zorobabeli, kama vile Mungu amemwambia Zorobabeli we, si kubw'inkomezi, sio kwa nguvu, si kubw'imbaraga, sio kwa nguvu, ni kubwa Mpemu wanje, ni kwa sababu ya Roho wa Mtakatifu wangu. Niyo mwasenga, mkiwa mnaomba, nimusengere mu nkomezi zanyu, ndani ya nguvu zenu. Senga mu nkomezi za Mpemu w'Imana, katika nguvu za Roho wa Mungu. Niyo mwakorera Imana, mkitumikia Mungu, nimukorere mu nkomezi zanyu, musitumie nguvu zenu, muzoruha, mutachoka, muzobivamwo, mutavitoka ndani.